Katika Biblia maneno ya Mungu iko nasema kwamba hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili. Swata tamsikiliza huu na kumdharau huyu, swata tamsikiliza huu na kumdharau mwingine, swata tambatana na huu na kumwacha mwingine. Ndio maana nasi tunakataa kutumikia Mungu na dhambi. Ndio maana nasi tunakataa kutumikia Mungu na mapombe. Ndio maana nasi tunakataa kutumikia Mungu na washerati. Ndio maana nasi tunakataa kutumikia Mungu na vilevi. Ndio maana tunakataa nasi kutumikia Mungu na uovu. Ndio maana maisha yetu tunayatoa kwa Kristo. Kuna wengine wanatuona wachinga kuokoka katika hali ya ujana, lakini tunamwamini yule Mungu ambaye anasema na wapenda vijana kwa sababu wana nguvu. Kuna wengine wanatudharau kuokoka katika hali hii ambayo tunayo, lakini tunaamini yule Mungu ambaye anasema tumkumbuke wakati wa ujana wetu. Ndio maana maisha yetu tunayatoa kwa Kristo. Ndio maana maisha yetu tunategemeza Yesu. Tunakataa dhambi makusudi tumpate Kristo. Tunakataa uovu makusudi tumfuate Yesu. Tunakataa ujinga makusudi tufuate haki. Tunakataa uongo makusudi tujue ukweli ndani ya Yesu.